Gustami Motipo kasi nili tuma senior no lang li spokesperson na himpen hanpon na solo he no isibang ibang ithana tung mga lahin no deniba dhoro latum specific le kaninji buta aho aha kalama bangke nili ninji pusala son pachi dunang nako dene dhoro KFE purote alang li duties bangke official long dam si mane RTI ke mari to official long dam pen ni phala sola sol sina thanun ta ho pen te carbing long ke long le pinana ki dulan lahai khiti ko son si operation di ma ko son pen si claim pon te mise ni ma itum khiti cho claim te ni non farmer association pen aphanong si nili tu mahin pen ta arju pulote atom farmer association pen ko pia khiti si claim pon ma ko pia son si rad aphan lahai di claim pon duma pinima pulote alang litum ta kachi thak nei ke kenan sop pusi sida latum bhan ko son si theklong ma ke nang litum rat chatai long thek la pen isi potmo phan bang ke isi kipu kang tum bang la lo ni li thek du long ni li ta pinangan sim sa lo dam dam pen klem rap ya isi tim so lo ta so long potmo ta bang ba men tuni gym long ta bang men tuni kapre ka meeting long ahot pe hot alang li chuprang ta isi 62 awareness huta meeting long ni lo ne nang dun la so thek lo la siapo la tum irrigation wang thu po la ta authentic one ma kumani kitoi pen kumani pini pen kalira la tum authentic isi 400 crores ong ma mate la pen abat sinon yearly long pen council a budget pen angtan special a budget anta adhek development akam kiwan pi hala so same sar kiwan ke claim hala bang talang tha pola sponsor central pe nangka sponsor state pe nangi pi chief minister itu manangkang hon pe nangi pi lahai scheme da dula lasi lahai bangke alangli jitu niki a blame kiwan la bangke mane muni da phan in ki koidun tha pe nongnu ki jok duin lasona intention men personal alang ko pini ning ki siksak pen ki jong dun mangi jong dira sime sita isi alam ke nangli tum kadung ko beda chini non ilitum CM Dr. Tuliram Ronghang adap pen ha ajuan alang activities labang ke mane masapo kisang buta ilitum theklong le lasila supagi kopi phan lo pro dang te karbiang lo phan alang li kapaching thur ka development of akami claim pen chenglo asitina sai banda akim me atwarong ke dam phan lanchot kalina jongsi kama putha jongsi langdam punote asitina kama tendar pido jongsi mane bangke amuk si kam claim det jongsi chupatin pute tendar ke open tendar long si dudu tendar jok duno ma tendar long de pensi alam complain bang pute la chok hai alang litum tendar da pidum de pin contract claim ta kali laso alam kali pin pensi mane laso blame ki pi bangke ajukti kali dia rason athe people ma buyong si tendar jo pidum lo tendar bang lo de kopine karon be lasong bong pen bill pi alam the alang litum kaninje bangke bill ke pi bom lo alang litum contract claim de posi bill ki long le ke long la me chini baka ke deta hai komat ni inut bak bill ki long le la ke dukok ta hai sita hala so pen sar ninge lo ke ladak in cha bondo adhe ke full complaint bulote la so teng si tangkalong po adhe ke half jo si claim cho lang bulote full so teng si bill da long po mane ke running bill du ta hai mane ke final bill ta hai bill ke pipon lo taralang so kanong sinang tumar ju bulote taralang so kan da bill ke pipon lo hai pian pe ladak ke party cho ta kali hai BJP kali tuma ta long lo mati ladak lagi nang tumna thek long lo ke tela ta pipon lo sida long le pin pula so blame ki wa na bangke alang li tuma bangke mane totally si mane ka study ka pen kaninji rason lake blame koinang po lake lapan koidunang po masih koidun check pe sita ni chuning li bangke kam ki claim pen apran ilitum CM la non 11 bosor apran la so apran pen non 11 bosor non la so ambong la bangke la so ka chingthura sai bangke isi track check bangke do binong la bang lake ilitum le pugelilo government atum da recognize lo la so puthak pen si ituma bangke no me sigi dolo da bangke non ali aprang le chilang dam punote nilitum ki bang bali pothar pen dak surya janan ta ali hino pin laso pen surya jan pen laso linglut dak dila yana pali roge pa
akahinot hepik age dak dilai ta na kumanja an kiwan gaji pana kahinot ta tini hitum popai ki melo ki thekle pu chorunan ko pu ta isi four line nang long lo pu ling ru ta nang somar de lo pini aprang hitum 3 ghonta din pini 1 ghonta be nang le ro lahelo ne development assign isi theklo personal kuma pansi koson si kirapun mahala le belegala sida development a part a mukha bangke labangai klang lapen latum isi obhijuk pipi hai jeneba dhoro laso habjan atubar kida malanda latum ningje habjan kida hopta isi among ben patang det malanda latum pupu laso lam ke lake already clean sheet alongalo lada kopini adet kopini ki tok pen akama videt tusone lage blame pimi hena akama videt masi akama videt ma laso porsi latum paisa drode tusone chok latami lage alahe case ke angton si jud lablo clean sheet jong si long ka philo pulo de nangli aphi ako further nangli obhijuk pidunare cclam pidunare pulote la bangke a intention bang si dumlang nang ko latuma intention latuma motive abang silang nang ko ko la si mentuni ke laso mane kimisen asai bang da theklong tha ko ba kimisen asai da theklong tha lapen 100% lo aru ki claim ko nai dulang la bang chok hai sita latuma blame ki wanan lapen latum pulo first half second half pun sarthan latum action plan lo langunan ko action plan lo penenge PPC pon na PPC akam claim ma laso ting si kam ke schedule po lage mani inweb individual mani koinu mati lage only CM servant ko check kam mali lage council lo si latum budget duji budget ateng pensi action plan ateng pensi latum kunana ma si department do ana tuma bangke distribution po fund ke latum ipu